Thailand ta kahan kalfe trumin kovel huap po a ennom munom anti te zingami pataya muna da Tiffany show chu kanva enve a mei chenal tak tak le tlangwal nal tak tak ten in cheina moi le maksak pui puya in thuama lam chunga thon thu munom tak an channa ennom ani a show kan enzo chuan achang tu te chu pona poisa choya thalak pui thei an ni a keipo chuan nula sang zoi zoi mel thatak chu thalak pui tumin kan nai ve a anu te chu alang deuh hiai le ngala ka handin naya nula chuan min in ko tir tumin ka kut chu ala a akonga chuan kan ko kol ve maya ka kut chu ala loka anu te lang hai mai chu min hup tir ta chat maya thalak na de man to si nula nute ka hup lai thalak chu ka hon puita a kan ke chi pi shoi tu pakhat chuan chu thalak chu a en vung vunga he hi enge om zia ati chuta kan soi fia ta a ka soi zo chuan I soi fia zi angai don ani hi min ti ta a he shoro pui taka achang tu zong zong chu mi pa dik taka piang mei chi a in siam chop ta vek an ni thu chu soifo angai tapek ani hi tangwal hnute lo mole ka hup le anute min hup tir chan kha enge niang o ka tiril ru rau rau thin mipa ania mipa kan I ve wang khan min za shan pa lovin anute lem chu min hup tir satli nge nianga min I tin anute chu anuam mu nan min hup tir tamai jok le midang thla an lak pui lai kha ka en renga mei chebula chuan zo om takin an ding ve maya mipa an lak pui a piang khan an ti ho vek mai Thailand ta khian hetianga sex surgery ti na mun pui tak a om ani ome ma se chu lam chu kan tlo man talwa an mel le pian te chu analin an nu zam maya an mal te la chu nulamal nal tak ang chia an hnute chu tleirol hnute ang mayanal ani le ngala ma se an han tong chi chu apui ve cher chor khop mai sex surgery mangin an englem lem emapo han siam ve thei tate reng se othak danglam kher chu an la hlo tling bik lo pathian siam dan thak danglam tum chal hi a boy thak kopa fel hel hi a om lo thei lo reng ani ni chi alo mi pa dik tak ma se che pa vak lo tuai tia hopian si chet phunga nu deuh tlat si ma ni point pa lo ti in sheve tho ma se mei chen ni du chuang si lo an oma nu pui nein lim taka fanau ne na khosak an du a an thei bok tuai min ti mo en chi ila tia an pa na sho ve ngat thei an ni chu tiang chi chu mei che zinga an om ve bok mei che dik tak ni si pa thung mai mei chia an ni in hai chuang lo mi pa ni du bok hek lo an oma ma se an chenu hnep lem lo pasal neya nu ni na rol thatak le lim taka len chuak thei le du an ni boyapa naw hi lo pola khonge keiman thingkha kan exok teang an ti mai mole heng ho hi chu tuai le patil an ni lo mi panu deuh le mei che pa deuh an ni maya diklo na an nei lowa har sat na po an nei lo mi je sang tam takara je pakhat ani ve mai khovela hian an tam mai an mani an boi lova midangin mani ngai danin kan te a kan te tling lo lek lek mai thin zo kani an ril ru tin zong po in kan tong khum fo ani mai thei papakhat chuan sheom ati thu min hril to an mani po an boi lo na hi chuan midang hi lo boi chuk lowila acha khop mai tuai le patil dik tak chu mi pataksa pu apiang mi pa an ni in hailo ma se mei chenu na nun nuam ti zok kong eng kima mei chia in cheina le nun phung zong zong anu mei che zuna zung lo chau an oma chung ho chu tuai chu an ni mei che taksa pu mei che nei ang eng kim nei mei chia an ni in pom tho ma se mi panuna nung tlat mi panuna nun nuam ti zok
ding chunga zun ve mai du an ombok chung te chu patil an ti chu an ni an pian pui ni na zok chu an du lova an pian pui lo zok ni na le lam chu an du zok chu tiang chuan an nunga an hlim ve phian bok mipa an ni le meichhia an ni na thuwa ma ni in hriat na boy hi gender identity disorder an tia an pian dan lo tur zo ka pianga in ngai si ma se ni na thak thleng em du lo ho hi non-transsexual gender identity disorder an tia chumi pialama a ayaril a aya thuk zok an pian pui zok khongoi ngoya surgery manga in thak hial du an oma chung ho chu transsexual gender identity disorder an ti ve thung heng ho hi sexa an ko pui du zong azirin an la thir sang le a tuai ni si meiche it zok emo patil ni tho mi pa it zok emo an om theya an nei an pui it zok an om bok tuai le patil ro rova po sexually attracted to males or females ti in a thlir le thei ani chu nei an pui in ngai zong chi mi pa le meiche ni na buai chuang lo an pian pui ni na pum thlap an ni lo zok po ni chak chuang lo an om dan zong zong a po an ni na ne na in mil thlap mi mu dana po an ni na ang dia ka khosa ma se sexa an ko pui te chu an ni na an pui ni tlat si te hi tuai le patil anga ni na boy gender identity disorder an ni velowa homosexual emo gay emo ti in an soimaya sexa an du zong dang lam satlia sexual preference shan nei an ni ve thung heng ho zinga hian it kop bisexual an om thei bok ma ni na in hriat na ma ni na hrachiang sa in tu ma hi kan piang lo kan pian lima kan kap an han keu dek deka chuta an thil mu mil chuan nu le pa min en kol tu te le mi puin kan ni na kha min peta a ma ni na hriat chian na gender identity hi kumni kumthum kan ni lai atangin kan nei chana taksa a kan ser put nen a in mil tlang pui kan che velamin en kol tu te min hril le khotlangin kan pian pui ser azira min ko le soidan le chumi mila min en kol na atanga in siam ani mai chumi mila kan chet dan mipa emo meichhe emo kan ni ti chungrila pom chunga pon lam nun phunga kan ti lan chuana hi gender role an tia ma ni kan in hriat na nen a in mil tlang pui thin midangin kan ni na min bel assign sex le mani in hriat na gender identity hi a in mil lo thei fo chu tiang huna chuan boy na a om thei mani in hriat na boy pian pui lo zok ni tlata in hriat na pian pui ni na lo zok ni chak zok na kan taksa a kan put lo zok du na mi in ni zok ni ya min bel le ma niya ni zok tura in ngai in mil lo na hi gender identity disorder an ti chu ani a gender identity disorder hi no panlai atangin a in tran theya an ni na lo zok ni chak ngoi na an nein an soi chuak fowa an in chaina le in khol telem na a te an ni na lo ang zoka lan le chan nuam an tia an ni na an pui lo zok te kom nuam an ti zoka infiam na a po an ni na lo zok te infiam na anga an tel chak zok achang chuan in thak an du thu thlengin an soi chuak ve an nei chu an huwa a ala bodai an be seya athar ala ron trote an be seya le lam zundan ang hiala zunte an du thei leiro lai hi ni na chian tak tak hun chumi mila khosa chhozel tura in herrem tran tak tak na hun ani a chuti lai chuan hetiang ho hi an boi thar zual fowa tin no pan lai langsar te chiam si lovin tleirol puitlin nuwa po heril ru hi aron in lar thar thei bok ni na thak an chaka in cheina po lelam an du zoka lelam anga en le biak an du a an ni na lo zok chu an in pom dan nget ani tatlat thung an lo lian dewa an nei chu pai bodai an du a dam doi le in zai manga in siam danglam an du ta zok fo thin engwang nge
hetianga mani ni na boy lo omna chan hi hriat chian fak ani lo in thla chon thei deuh nia lanna a oma ma se chu chuan a hril fia vek chuang lo pian ma chul chunga omlaya hormone don tamdan azir ni in zirmi te chuan an threbok mipa ti mipa tu le meichhia ti meichhia tu hormone kha chula note omlaya an don tamdanin an pian hnuwa an mizia a hril thei ni in an soi ma se pana masculinity nuna femininity le mani ni na hriat chian na gender identity hi pian ma a hormone na tho ai ma in pian hnulam thilin a hril thui fe zok ti hi pomtlan dan ber chu ani zok no pangte hian an mani enkol na azirin an ni na an hremai thin khotlangin mipa le meichhia kan endan hi a hrang ngala pian hlima note kapkara kan thil zuk mu azirin kan in enkol chawa mipa no pang chu anu turani lova meichhe no pang po apa turani lo ti ngai dan kan nei sa a namazirin mipati tur le meichhe ti tur kan thliar hranga an mi zia tura po beisei dan sa kan neya chumi azira in enkol na chuan kongro asu thui hle mipa no pang infiam na le meichhe no pang infiam na tura ngai sa kan neya chung mil chuan kan nung chang chu kan zir chop chho ta vek ani anti pian pui hrim hrima nu deuh le pa deuh chu a om ve thei bok ti ero chu a phat thei chuang lo mi then khat chuan an hriat mi lovin an fa te a an lo tu dik lo thei fa te in cheina le an nung chang kan lom dan hian an ril ru a kai hruai thei nu pa pakhat chuan fa pa hlir an nei zona meichhia an ot em maya an fa pano pang ber chu a mel thareu sia meichhia ni zok se an ti fo maya ni khat chu an fa pa te chu a u ten meichelema an cheya an nu le pa ma a chuan an ron hruaya a in cheina chu a in me si a mel tha box si an meiche o na ril ru ne na lo thlir tu tan phei chuan a duom em mai renga an lom em maya chu chuan nu le pa ti lom reng mai tum no pang ril ru chu a kai hruaya at lei rol meu chuan a tuai hle to mai ani no pan laya poilem lo lom om lim hlop thil satlia ni maya lang khan puitlin hnuwa mi ze boy asiam dai thei reng ani pian hnu kum khat chunga nu le no pang in lai chin na in mi pa le mei cheni na in hriat na thuwa hian a hril thui hle bok hemi hun lai hian nu in a fa chu mi pa ani le mei chia ani a hriat tirin a chuan pui tur ani a hemi laya enkol na thalo an ril ru ti niam le ti hnual zong tongkam mi pa ni zok la mei chia ni zok la ti te hian an ni na chian lo na ril ru atu thei an ni na ang lo zok chu ni se an hlu zok do na in hriat na ril ru tu thei zong tongkam le thu cha te kan ti chuak fo thin ani chuan no pang an buai thei bok no pang ti du da le hnol ho abused and rejected child hian chu tiang ril ru chu an pu thei tin nu thi san emo rei tak om lo san emo depression awanga enkol hlei thei lo no pang an buai du deuh ni in alang nu om lo le thei lo wang emowa mi pano pangin nu chan changa engkim ati anga yani chuan anu thak tua in ngain a in hriat na a buai zui thei bok pa po an poimo mei chano pangtan chuan an pa te hi nakina an la mangai tur en tirna an ngai san pa taka an mu reng tur ania chutiang mi ten an la du theinan nu taka om an dua mei chia an ni na an chiangin an in pom thei mi pano pangtan chuan an pa te chu mi pa an en ton tur an ni ve chak tur an ni bok an pa te a in identifyin mi pa an ni an chian pha thin chutiang taka ngai san tur pa a om that lo emo ngai san tlak lo emo ani chuan no pang an boy du bok nu le pa in ril rulama harsatna depression emo personality disorder emo an nei chuan an fa te an ni na boy an om du bi ka ngai na a om bok chutiang om na chung ko chu a ha thla ka no pang nu na boya an ma ni anin mu dan a boya
chu chuan an ni na in hriat dan thlengin a ngong ni in an soi enkol na ma ni na boy gender identity disorder nei tuai le patil dik tak hote hi enkol an khir fu an pian pui ni na pa ngai jok mil thei tura khosak dan zirtir thei an nia ma se a hlotling vek chuang lo hetiang zonga enkol na chuan an nu le pa zirtir na te an ma ni counseling te atangkai theya khotlangin kan endan le biak dan point asiam danglam ve thei bok thenkhat ero chuan ngai dan nget tak an nei to awang le in thak an du miau lo awangin chutiang zonga enkol tumna chu a hlotling har enkol tura an local ve ani poin an ni na awanga nun hlim lo na depression le mang an na anxiety wang ani tlang pui an ni na nia anin hriat zok lungdam tak le hlim taka an in pom mai theina tura pui mai an tul thei bok an nun kalzel turatan an du thlanna apoimo keipoina ka mu then khat te chuan an pian pui ni na ai chuan an ni na nia anin hriat zok chu chomzui an du in thak kher an du lo hlim taka chutianga nun man dan tur chu an ma mo zok thin ma se van tlang atangin har satna an tok fo si hormonal treatment an ma ni ti mei chia le ti mi pa deuh tu atan a man thei mi pa ni du tan testosterone le mei chia ni du tan estrogen a ei theya chu chuan ti rol in siam phung te nu te than dan te ser om dan le thi nei thlengin atidang lam thei ma se heng hian side effect anei thei ti hriat a tha la du ril le zual ho te chu surgery manga in zai dang lam thlengin a enkol na hian a huam hetiang ngat ti tur phei chuan surgery ti ma thathum atanga kum khattal an ni na lo zok ang chia chia nun tir phot angai an rin aya alo har sat fo awangin an ril ru an thak le chok hormonal treatment pek tel phot an ngai bok mitam zok chuan hormonal treatment awanga an taksa ron dang lamta chu an du tok le mai fo bok chumi la du tok lo ho chu anin zaita a in zai nuwa atam zok chuan limvia win in shema se mi thenkhat ero an buai zui tho za apani vel chu mani intilum an om zui bok sex thak nana in zai hi lazir chian fe ngai alani mi thenkhat chuan hetiang ho in thak tir nan hian pong suala tha te an ti ani ome pong sual hian hetiang ang ril ruput mang nei te ril ru hi ati dang lamin a thak ngai lova an ril ruwa hliam na sa le rap thak tak a thlen bel zok mai ani an ni na pa ngaya po an buai to te lul nen buai na thuk zoka a hruai lut thei ti hriat turani a hetiang in zirtir na mol le ngai dan thing lu tu khi chu vordar lo sha ma tha tlangkom na hetianga ma ni na boy hi mitlem te an ni a boy pui tham lu tuk po an ni lo an ni na tak chu mental disorder nei an ni maya tran pui ngai an ni mu sit le endong nuizat mai lova kong dik zok zo pui thei dan tur zon a tha mizo zinga tuai le patil kan ti tam tak te hian hetiang gender identity disorder tak tak hi an nei ve nge nei ve chi alo ti chui bing na kan la nei lova heng ho hi ngai san emo ngai nep emo an tu lem lova ngai ro pui te vak tur po an ni lem lo pathianin min siam anga nun mai hi a ha dam zoka pathian siam lo anga nun tum na hian ngong thalo anei thui thei fu hetianga nun buai hi kan om noi lo na turin chung kotin in enkol na apoimo ti hriat a tha